Congress MP candidate Joyram Ingleng aphan Chinthong arat pen kangthum karne pon. Nijang kari banglong la khakethom Chinthong constituency ke parleu langtuga pambathu aklamalong Congress MP candidate Joyram Ingleng aphan kangthum karne ajay meg deng pon. Non kebang MP ang hoya farman kili ke pad pon jialong Chinthong constituency along pen sitami ke ongdung abot pen kacepai pon jia phan pura chethan chimum pon rinti. Sonsi bangso kangthum karne ajay megalong aluhia man pen MP candidate Joyram Ingleng protima ing hipila pen sotro sing teron pen chinglo Congress asong along claim rapet ke thegi dinga tum chetong dun rinti sonsi prejama song pen kado kabe bang pharoi sira innudara da tum methanga song pen chiusi Congress along chepok dun lobusi Congress asong ja potum pen than pachini pon wathat lang so pen khorsing teron ang ki palya birta malong news आधा धी मिनट के बीजेपी मीटिंग लोग दोने पो फ्लैक्टर के डेड लो हां के पाइ चुबाई पन हेलो कांग्रेस गाड़ी लो ना दोन पन हा दंका पन मो नेंगवे बांग लो ते रंग दो पो खबर के लोग दोन ले पो ला पेन पिनी डाक लोग नंग के पो अगदन 101 फैमिली ला तुम तानन कांग्रेस लोग हेदुलो ला पेन निल तुम अलायंस पेन चलांग थोर लो अलायंस के निल तुम सीपीएमएल दो पेने तृणमूल दो pen Am Admi Party do kado gawe nang celang nun thor pen il tom piniar ni anke penangan parti pang tang pon long lo la pen election ke hayang ringat ke dung tanda sar nang le tumahin pen non high debt pen kulo de kupisi ke claim pon cheng ya bang ke nil tom isu hisap kali la bang ke agenda special agenda article 244A pala implementa ke nil tom le ke nang ye chot kali lo implementing pen authority Prime Minister of India, non-India God Bandhan nang hai lo pulote. Rahul Gandhi se Prime Minister chupo, la penalang liji chakelo.